Prvi čečenski rat bio izuzetno krvoločan, a između ostalog pamti se po masovnoj likvidaciji 131. Majakopske ruske brigade. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom jezivom događaju. Ova masovna egzekucija u urbanom ratu Čečenije bila je veliki udarac za rusku vojsku. Prvi čečenski rat je počeo u decembru 1994. godine i ući će u rusku vojnu istoriju kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih ratova koje je vodila ova supersila od 1945. godine do dana današnjeg. Za rusku vojsku najtragičniji datum bio je 31. decembar 1994. na 1. januar 1995. godine, kada su 2 brigade ušle u tada glavni grad samoproglašene Republike Ičkerije, a da nisu znale niti pretpostavljale kakav ih pakao čeka. Rusi su inače u Čečeniju poslali 24.000 ljudi, od kojih je 19.000 bilo vojnika. Podršku im je davalo 80 tenkova, 208 borbenih vozila pešadije, 128 artiljerijskih oružja i 90 helikoptera. Neke jedinice su bile profesionalnog sastava, a neke isključivo od regruta. Pošto veće jedinice nisu bile adekvatno popunjene, od manjih jedinica stvorene su združene formacije i upućene u Čečeniju. Grozni, u kome se odigrala ova tragična priča, administrativno je bio podeljen na 4 gradske četvrti: Lenjinsku, Zavodsku, Stravopromislovsku i Oktjaborsku četvrt. Od pobrojanih četvrta treća je bila najvažnija jer su se u njoj nalazili naftni izvori, a u poslednjoj sva industrija. Vojska je od ulaska u Čečeniju 10. decembra uspela da okruži grad sa 3 strane, ali ne i sa juga, odakle u grad pristizao sve veći broj boraca. Međutim, ruski komandanti nisu raspolagali kartama grada. Obavešteni podaci su bili oskudni i često pogrešni. Uprko svemu, naređenje za ulazak u grad dato je 31. decembra 1994. godine. Prva jedinica koja je na poslednji dan 1994. ušla u Grozni bila je 131. Majakopska brigada kojom je komandovao pukovnik Savin. Ova brigada imala je zadatak da zauzme zapadni deo grada. Prilikom ulaska jedinica nije naišla na nikakav otpor, a grad je bio savlasno pust. Pukovnik Savin je zatražio od pretpostavljenih, odnosno komande, da produži dalje do centra grada i dobio je zeleno svetlo. Prvi tenkovi i oklopna vozila stigli su do železničke stanice oko 15 sati kobnog dana. Iz drugog pravca u Grozni je ušao 81. motostreljački puk koji se smatrao važnom jedinicom, zbog čega su čečenske vođe general Džohar Dudajev i Aslan Mašadov, koji su bili elitni sovjetski oficiri sa džihadistom Šamilom Basajevim, svu pažnju usmerili u tom pravcu. Za to vreme u Groznom je vladala neobična tišina. Vojnici su poskidali opremu, veliki broj njih otrčao je na šalter železničke stanice koja je nekim čudom radila i počeli su da rezervišu karte za odsustvo jer je po njima operacija bila završena, a grad zauzet. Interesantno je i to da isturenih straža nije bilo nigde. Nešto posle 15 časova oficir za vezu uhvatio je kratku poruku na ruskom: "Dobro došli u pakao." Međutim, ni on ni komandant brigade nisu znali njeno značenje. Komandant je čak smatrao da je u pitanju neslana šala neke od ruskih jedinica. Međutim, pakao je zaista usledio i to u 15:05 po lokalnom vremenu. Čečenski borci sa prozora, krovova, zgrada i terasa otvorili su vatru u istom trenutku iz automata, raketnih bacača. Tenkovi i oklopna vozila nestajale su u plamenu jedna za drugim. Ruski vojnici su padali kao pokošeni ili su uz jezive krike goreli sa tenkovima i borbenim vozilima. Da stvar bude gora, Čečenima je napad bio olakšan jer su vozila imala farbom prevučen beli krst da ne bi stradalo od prijateljske vatre. Napadnute jedinice su tražile helikoptersku pomoć i podršku ostalih jedinica, ali niko nije odgovarao na vapaj ranjenih vojnika. Krvavi sukob trajao je sve do 3. januara kada je bitka za Grozni završena masakrom ruskih vojnika. Najveći gubici nastali su kada je napadnutim jedinicama nestalo municije. U borbama je poginulo 1000 vojnika i oficira, uključujući i pukovnika Savina, a 74 borca su zarobljena.
Uništeno je 20 od 26 tenkova i 102 od 120 oklopnih vozila i svih 6 samohodnih topova koji su trebali da budu neposredna zaštita jedinice na terenu. Do 10. januara ruske trupe uspele su da otvore 2 koridora preko kojih su evakuisani ranjeni, a preživelim borcima je dostavljena hrana i municija. 2 dana kasnije izveden je u znak osvete masovni udar na Grozni. Ceo grad je blokiran i zasut kišom raketa ispaljenih iz višecevnih bacača raketa. U samom gradu ostalo je oko 3.500 čečenskih boraca koji su se povukli kasnije iz grada prema brdovitom području, odakle su poveli gerilski rat koji je trajao sve do avgusta 1996. godine, i to kada je Rusija priznala poraz u ratu i povukla se iz Čečenije. U ratu se čine razni zločini, ali ovako nešto prevazilazi sve na što biste i pomislili. Stravična japanska jedinica 731 učinila je svoje. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom poduhvatu. Ovaj istraživački program bio je jedna od najvećih tajni u Japanu tokom i nakon završetka Drugog svetskog rata. Bio je to obiman program sa ciljem da se razvije oružje za biološki rat, gde bi bili korišćeni virusi kuge, antraksa, kolere i gomile drugih stravičnih patogena. Svojevremeno naučnici i bivši pripadnici jedinice 731 tvrde da je najmanje 3000 ljudi, a po nekim računicama i mnogo veći broj, ubijeno u stravičnim medicinskim eksperimentima. Nijedan od njih nije preživeo, a niko ne zna koliko ljudi umrlo prilikom testiranja na terenu. Sve je počelo tako što je na kraju Prvog svetskog rata 1918. medicinsko nadleštvo japanske armije započelo proučavanje biološkog oružja i načina ratovanja. Za šefa istraživačkog tima je postavljen major Terenobu Hasebe, koji je ubrzo nasledio dr. Ito sa timom od 40 naučnika. Ovo je potrajalo nekoliko godina, međutim pravi početak stvaranja japanskog biološkog oružja započinje sa uzdizanjem Ishija Shiroa. Ishii je diplomirao medicinu na univerzitetu u Kyoto 1920. i s mesta se pridružio armiji. On je u Kini predvodio upravo zloglasnu jedinicu 731, angažovanu u biološkom ratovanju i napadima na gradove Ningpo, Tsinghua, Kukoa u provinciji Zhejiang. Početkom novembra 1941. jedinica 731 šalje avion da proširi bubonsku kugu u Cangtiju i Hunanu. Pre bekstva iz Kine, u vreme japanske predaje, jedinica je oslobodila hiljade zaraženih pacova koji su izazvali epidemiju kuge u 22 okruga provincija Heilongjiang i Kirin, a preko 20.000 Kineza izgubilo život. Glavni štab jedinice imao je dosta velikih tegli ili glomaznih tegli u kojima su se nalazili ljudi, odnosno uzorci, kako su ih oni zvali. U njima su čuvana stopala, glave, unutrašnji organi, sve je bilo uredno popisano i obeleženo nalepnicama. Jedan od veterana jedinice 731 koji je insistirao na anonimnosti je izjavio da je video nalepnice na kojima je pisalo Amerikanac, Englez, Francuz, međutim većina su bili Kinezi, Korejci ili Mongoli. Medicinski istraživači često su zatvarali zaražene zatvorenike sa zdravima, da bi videli kojom će se brzinom bolest širiti. Doktori su takođe zatvarali ljude u komore pod velikim pritiskom da bi ustanovili koliko vremena je potrebno dok im očne jabučice ne izlete iz svojih ležišta. Žrtve su često odvođene na mesto zvano Anda u strogo zabranjenoj zoni. Tamo su ih vezivali i bombardovali bakteriološkim oružjem da bi videli koliko je nova tehnologija efikasna. Avioni su zasipali zonu virusima kuge ili bacali bombe sa buvama inficiranim kugom. Cilj samog eksperimenta je bio da se ustanovi koliko će ljudi umreti i na kojoj udaljenosti od centra su u odnosu na samu eksploziju. Procenjuje se da je preko 200.000 Kineza ubijeno tokom ovih eksperimenata na terenu. Neki istraživači kažu da su životinje zaražene kugom puštene na kinesku teritoriju kada je rat već bio pri kraju, da su izazvale epidemiju kuge koja je ubila najmanje 30.000 ljudi u oblasti Harbin od 46. do 48. godine.
Detaljno urađena studija o ovim zločinima nije se pojavila sve dok dvojica britanskih novinara Peter Williams i David Wallace nisu objavili 89. knjigu Jedinica 731, japanski tajni biološki rat u Drugom svetskom ratu. Na osnovu zajedničkog rada Williamsa i Wallacea, profesor Sheldon Harris je dovršio svoju monumentalnu knjigu Fabrike smrti, japanski biološki rat 32-45 i američko zataškavanje. Ova knjiga je objavljena u Njujorku 1994. godine. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.